Blessing Kafra akuire thutha wa kwaga riera ni kuringana na uthuthuria wa miri uria utafanitio nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini wa Nyeri Rifaro. Jacqueline Rogorukagu uria ni mwaria wa family augite kuringana na riboti iria mamukirite ya uthuthuria wa mwiri wa mwana uyu kuri na uhotekeku Tamara ambite akahamwo kimwiri mbere ya oragitwo na ni no njuge 10 kuigana kana igana kuigana uria kweragwo niguo tuona kwahanikire na tukahoya kihoto kwi mwana uyu witagwo Tamara tondu as much as ndienda kuga maundu maingi mwana ucio ni akuire ruo na ruo ru tutikareke rurire tutikareke Tamara kiriro kiria aririre onako tutiakiguire muthenya ucio ni tukigwe riu kwa thukuru-ini wa Juda kuria Tamara Kafra arathomagira kiriro na maithori nicio iguthamakaga gongona-ini ria kiririkano ria Tamara Blessing Kafra. We shared together. You never said I'm leaving. You never said goodbye. But only God knows why. Arutani hamwe na arutwo magwetete Tamara ta mwana mukeni mwendi thayo na uwe kuiga urata. Arutani makiuga Tamara urari mwana uranyitaga maundu na ihenya na ni morirwo ni mundu wa bata. Her positive qualities like kindness and love towards her classmates. Her absence has left a void that will be deeply felt by everyone, especially her classmates and the teachers. Mwene-ini wake Reverend Cyrus Wachira orite thirikari itigirira kihoto nigianira. Andu ni Inooro TV kumaka kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.